Na mampyana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, namle ta khayelo lo xitoko mnoko hi man Mr. Post xiko mnoko I hlangana ntangha yena loko swika ka beef. Ntangha yena of course ku nga Jeepy Khatapila. So one kumeka ni khana vula leswi Jeepy Khatapila wa for un'wana wa vanhu la nga pleasure ve xikulu swinene ka album ya Mambawulele man kuma yana and yena nga fa apalusha ku track ra khala leri ri beefa Mr. Post man kuma yana and then afterwards if ke wona afika tlha posta another post afika post leyi nga la afatsara ku hi ti 14 ta October ku hi mina ni nga vula ku beef ya Mambawulele a yi humi loyi a nga na problem a beef mina ni ta n'wi komba leswi a fike ti tsala swo Jeepy Khatapila so mana hi yimi ni vona ku swi ya kwini. However Mr. Post a nga respondanga at all completely yo swi ignore a nga respondanga Jeepy Khatapila and loko hi tlhengana na ka ti-comments la swi ti komba ku hi mpela a va nge deli nchumu Jeepy Khatapila a yena ka all comments na n'wi komba comment yin'wana na ku n'wi komba swin'wana i ku Sol Gezani loko ri yin'wana ti-big fans ta Mr. Post like hi yena a feeda ku Mr. Post hi information yo hambanahambana ku kota ku decide ku da beefa munhu ka njhani so obvious post leyi fikini le ka Mr. Post leyi Jeepy Khatapila ti nga kombisa ku loko a hleketa ku ndla swin'wana Mr. Post a swi endli se hi fike hi vona Sol Gezani nkarhi a fika tsara ku do you think Mr. Post a nga beefa marundelana leswi a nga fika kombisa swona la which means Jeepy Khatapila ti nge beefiwi so sweswi nga swi vula swin'wana ku no man guys I think Mr. Post o swi vona ku maybe a nga hlangana ntangha ya yena why ni vula leswi because ku na recording yin'wana na yo yi nga phohla a yena ka YouTube sweswi ku na recording leyi khale se ri kona yi phohleni vo Meso loko mi la ku yi yingisela in full mi ta searcha page ra mi nga searchi ku ni mo tsala ku Jeepy Khatapila a dela Mr. Post yi ta vheta yi huma recording leyi hi fike hi twa di vula leswi ni to mi nyika na yena short part mi ta mi yi yingisela ka this page ra Xitsonga Music Dynamic loko ni ta n'wi ba beef misa loyi ni n'wi byele ta khutla ra nsati wa yehe hlekele stuff like that so clearly obviously swi nge ni teki clip leyi nga fikanga Mr. Post di beef swo tala la swo tala swinene loko ku ri mi la ku yingisela as I've said searchani Jeepy Khatapila a dela Mr. Post so Mr. Post a yi tshame hi dyo kha di responda ka Jeepy Khatapila mani kumeka so maybe sweswi nga swi kha swi vula ku dyo swi vona Mr. Post ku laha hey ti nga vuya ngopfu ku Jeepy Khatapila hi wun'wana wa va beef vakulu I mean like whether you like it or not a da beef a decided ni tsundzuka ti beef leti a ri kha ti beefa Ben Mayengani the president a ti chavisa swinene yi ndle kahle ku va yi nga di respondanga a ti chavisa and se a dyi na fan base like it or not a dyi na fan base dyo hela matimba ntuku wa dyele matimba ku beefa Beni nge se dyi ri kule sweswi se a ti nghena na fan base ya vanhu lava dzundzaka Beni se a va dyi yingisela swinene mani kuma yena so however sweswi as it looks swi komba na ku Mr. Post a nge ti beef Jeepy Khatapila ni tino a nga kha a chava yena mavona yena but logically speaking swi clear ku a nga kha a chava ku a di nga n'wi beefa hi ku di n'wi tivela ngopfu a ni ma swa ku dyona di tshama ka kambe di tshama ka ve ri lokweni la Sikhunyana ndo de ka Sikhunyana Mr. Post wa ka ngopfu maybe a nga kha swi vona ku di nga kha di n'wi tivela ngopfu and hala tlhela ku hi dyona di ri maxaka njona Jeepy Khatapila na Mr. Post so hiswo swi komba ku se ku na tie or something yeah so mara da khe vona swona ku swi ta kha swi famba swi ya but so far swi komba ku hayi Mr. Post i hlangana ntangha ya yena a nga loko respond na yena which is strange Mr. Post a nga respond loko ra mi nga subscribe banda kumela mi tika subscribe.